Hi, turabaramukije mwese twagarutse ni kuri BF5 TV. Twagarutse ya mpemu nyene babandi nyene ca kibanza nyene. Ikiganiro ni igice ca kabiri turiko turavuga ku bijanye n'umuco w'abanyamurenge. Maze igihe numva utuntu tugomba ko mumenya twabazaniye utuntu dushasha turambirwa. Wewe wari uzi ko hariho abantu bitwa ba Nyantete, Nyabiraya, Nyamvuzo. Ivyo byose ni mukanya twagira tubasabe mwumvirize. Umunyamurenge wese ahari agomba kuba afise amazina arenga 5 y'umuntu yitwa twagiye ku murongo duhereko nimba kubaramutsa n'ibisanzwe ni babandi nyene. Ikiganiro kibandanya, ndabasabe tubwire amazina 5 y'abantu. Reka mbanze ya mbere Nyafuraha, Nyamajana, Nyabintu, 3, Nyamasoso, 4, Nyamarende, Nyamasoso, yeah, Nyangororoka. Abo bose nyimba muriho turema mugire rari twabasuhuje. Agire ubuntu ni ikiganiro cyo gutasha abanya no musi je Uvuga navuze buri wese aravuga Nyamadorari, Nyakirari, Nyaputi, Nyambibi, Nyamahoro na Nyanzanika. murakoze cyane. Nyamarende Nyamarende abaho Nyarenda Nyarenda Nyantabara. Nyantabara twamusuhuje shateho. Ndamusuhuje mukobwa wa Nyamuco, Yeah. Nyamwiza, Nyarukundo. Wow, mwavyumvise ikibazo ca mbere bagitoye. Ariko kubera Bakomera amashi ngaha gukoma amashi ni like ni kugira comment, ni kwandika ivyo bintu ava wara batubwira isigura umuco wawe. nukuvuga ngo ni umuco abantu bose Bivuge wenda ko ndabaruta. urutande Ndakuruta nuza nakanya. bavuze mu myaka n'uburebure ariko n'uburebure Turusha uburebure. Oya ndabaruta reka mbavuge nabwo ndabarusha amakuru. Nuvuga ngo banya ni ibintu twasanze mu muco wacu. Bitwa banya. Se tugire ko mbizi. Undi wese ufite ahubwo bashyire muri commentaire bagese abagore nyine ko ari bo abakurambere mu gikoresha YouTube. Ni ukuri turabengenze mutubwire impamvu abantu b'abadame b'abanyamurenge bitwa banya. Twebwe i Burundi nagira ndabasaba abantu b'abarundi muri ko murakora ngaha. Ni ukuri ndabizi inyana zivutse nizo twitwa ya. Hariho ya Ngirabugingo, ya Mariza, ya Bigoro, ya Mugamba, ya Bigoro, ya Mariza. Ivyo byose ni inga z'Uburundi. Ya Ngirabugingo. Donc ni ya. Donc rero twebwe inka twozitora muga amazina yabaya. Amazina usanga twiga ni Bandayishimiye, ni Bankurunziza, ni Bandacayisaba, ni Bandayisaba. Ariko natwe mugabo ni Bantakarutimana. Byose biravanganye. Twebwe ntabwo ushobora gusanga bisa. Ya ariko rero n'akantu kabijya ku banyamurenge kuko turi kumwe. Aba turi kumwe si abantu basanzwe. Narababwiye ubushitse ko bamwe n'aba abasinzira, abandi n'aba nyabyishi, abandi n'aba nyakarama. Ariko ako barakatujya ko ndakurahiye. Ikibazo kigira kabiri, nitonde naco ni kiza coroshe. Mu muco w'abanyamurenge menyereye kumva abasore canke abahungu bageze ku barongora ku myaka mike, kandi ikindi bagakwa n'inka nyinshi. Twebwe iyo myaka tuba turiko twirasa ikiremve, murabizi tuba turiko twirasa ikiremve.
twagira tubabaze mwege iyo mpano iyi canke ubwo bushobozi bwo kurongora kare. Je nibaza ko ndi mu bantu bagize mariage kare imyaka 27 sinobahisha, ariko aho ndi mubo bavuga ko noba narongoye kare muga bivanye n'ubuzima. Ariko kandi aba bobo na Kajoreza na Kamuna barongora kare kurusha ngaho, ariko bakoresha n'inka nyinshi. Dusigurira ubwo butunzi n'ingene bigenda kugira ngo bigire ngaho hantu. Uravuga ubutunzi nubwo turangwa na basogokuru, ukuvuga ngo abanyamurenge uko tumeze buri wese iyo ushatse hari umurage bakuraga 8. Muri make ubutunzi ari inka tuzikura turaziragwa na basogokuru, rero izo nka zikagenda zororoka. Iwacu turabaki kuko umuco wacu turangwa n'inka cyane. Nivyavuze n'abakobwa gabo ntabwo muri make n'abakiri kandi baraterura nyine bagaterura. ariko ratasi ugushigikirana ahubwo kuko ziriya nka zose njye ntabwo nibaza ko ari umuntu umwe uzitanga, akenshi barashigikirana nyine nka famiye. Okay, barakundana twe naho umupira cumi na bigu. Ya twagira dusubire tubaze ikindi kibazo kikurikira. Mu muco w'abanyamurenge urubatse pe, ariko hashobora kubaho akantu kadagihuye n'igihe muri kino gihe canke mubona muti nukuri karatubangamiye nk'abanyamurenge. Aka kantu nyimba bishoboka abajejwe kwiga ivy'imico novuga n'akaranga, sinzi ko gihuye ivy'imico n'akaranga vy'umunyamurenge, aka kantu gakwiye gukosorwa. Nikiye kintu mubona kibangamiye ubwigenge canke turi mu bihe bitari vya ba mama wacu, bitari vya basokuru bacu, turi muri generation Y, generation Z, generation Alpha. Donc twagira tubasabe akantu mubona kabangamiye umuco wanyu uyu munsi twokosora, ababijejwe bokosora canke bokorera ko nakana. Ntago twebwe nk'urubyiruko twumva ko wenda icyo nagiye kuvuga ati tubandinde, ariko ku bantu bakuru cyangwa se abasaza n'abakecuru bacu bumva ko ari byiza. Akantu bakora nk'abantu bakiri ruguru ko kuvuga umuhungu gushakana n'umukobwa batabanjije ngo bateretane bakundane bo ubwabo, ahubwo ababyeyi nibo babigiramo uruhare kugira ngo abo bana bashakane. Ako kantu rwose bazakareke, bazareka abana bakundane bashimane deni biruke mu mago kunyerera cyangwa bakore mariage bashinde nuko nyine, ariko bagizemo uruhare mu rukundo rwabo. Nta wundi abibona ukundi canke abona ikindi kintu anenga mu muco. Avuga ati aka kantu muri kino gihe ca none, muri kino kinjana, muri generation Z, generation Y, generation X kari gakwiye gukosorwa. Uzi njyewe akantu numva akantu ko gufosinga ufite abana, ugasanga umuntu wenda niba umukobwa wenda umutipe afite 20 cyangwa 25, ariko ugasanga ababyeyi be baramuhangayikiye bavuga ati bakamwicaza inama za buri munsi ngo shaka urumva kandi mu by'ukuri ababyeyi ntabwo bazi mu mufuka w'umwana cyangwa ntabwo bazi papa ziwe goals ashaka kugeraho kugira ngo abone gushinga urugo. Uri kumva, cyangwa wenda ntaranabona n'uwo baberanye yashyira mu rugo, ariko umubyeyi bitewe na nyine force amushyiraho bati shaka akiruka n'umwanya akiruka n'ubwiza bw'urugo bashaka kubaha. Irifo nyine ngiye ukuntu byumva ababyeyi bakagombye kubaha abana babo, ibitekerezo byabo n'ibyo bifuza kuzageraho. Niba umwana aravuga ngiye nzashaka mfite etage cyangwa nzashaka mfite imodoka izi business ni voilà, nk'ibyo navuga wenda guforsa ufite abana babo kugira ngo bashake kandi igihe cyabo kitari cyagera nta nubwo bari barabyiyumvamo kabisa. Nibaza ko n'abandi aho muri hose, donc abariko barabivuga bari ku mugabane wa Afrika, abari mu Buraya canke ahandi,
murashobora kubona akantu kumbure katakijanye n'igihe muri kino gihe Yes, bishobora yes. kuba bibabangamiye mugabo kandi byari bikwiye ko bikosorwa. Hari akandi kantu jewe na sinzi ko ariko muraza kumpinyuza bivuga yuko iyo umunyamurenge akiri kwa se akiri kwa mama na papa agakorera ifaranga aronka arahembwa agatera aganira se agatera aganira mama kandi ko abanyamurenge hari akantu nababonye ko sha barambara barakunda kwambara urukweto ruhenze rujya rero ngo barugurirwa n'ababyeyi mu gihe bakiri mu rugo des fois ariko sinzi ko ari byo murantunga vraiment n'akantu numvise ako kantu karabaho nako niko bakabangamiye ubwigenge bw'imisore canke muba mushaka za nka nazo bazidebloke mushobore kuja gushaka sinzi ko ariko niko kubera ko akenshi usanga nko muri Afurika kubona imirimo bidahagije bigatuma rero umubyeyi ibyo abonye afasha aba bana ariko ko nako siko pe abasore bituma abasore bateta ugasanga nyine niba ababyeyi badakoze iki nuko nyine akomeza yicara yategeye ku babyeyi ariko bagiye babireka umwana yohaguruka agakora amaboko mu mufuka agakora akigurira iyo nkweto ihenze akigurira uwo mwenda uhenze nabyo byafasha icyo ingereka nkunganya wenda icyo Derek yaravuzeho ni ukuvuga wenda ngo umutipe agakora cyangwa umukobwa agakora noneho amafaranga bamuhebye wenda entreprise akagenda agahereza umubyeyi wiwe siko waruvuze rero ako ngako hari famiye zimwe zimeze ko z'abanyamurenge par exemple niba muri gitigiri cy'abana benshi mu rugo kandi icyo kivugo ni cyane si kinyarwanda si kirundi igiharuro nta na gikoresho ndabizi uzo ariko arabazwa n'umurundi undi kugereza yuguye kidamusubiza rero hari famiye imeze gutyo wenda ugasanga ntibafite ubushobozi buhagije ababyeyi babo rero umutipe umwe wenda cyangwa umukobwa yabona ubwo bushobozi akavuga ati kugira ngo mfatire amafaranga nyabike nyabike reka nyahereze ababyeyi banjye noneho kugira ngo bagaburire na burumuna banjye na basaza banjye bose nyine njye nuko mbyumva abenshi hari famiye nyine zimeze gutyo ntabwo ari zose naco ni ciza nako nari narakumvise ni keza cyane ariko hari kandi jewe nibaza ko nobabaza mu bisanzwe umuhungu ararondera inka c'igiti igiharuro bamuciriye c'inka sinziye igitigiri ariko naco kibaho rero nako mukamenya igitigiri rero ugasanga umukobwa agiye kurongorwa eske hajya ubu aho bigeze reka ndabacishirize ko ku Burundi ibyo maze kugira ko amatoza navyo umukobwa wo mu Burundi amaze kubona ko ageze mu myaka yumva ko agomba gushakwa cyangwa kurongorwa atangura kubona ibintu ashima akaba aravyigurira nyimba ari shuka nyimba ari gitenge nyimba ari isafuriya nyimba ari amasorori nibiri ubu ni generation bagezemo eske mwebwe umuhungu aritegura mwege ibintu mubigura ryari abigeme abagira mariage ibyo bintu murabigura ryari canke mubisanga kwa muhungu abatwara reka mvuge ko ico kintu ni ukuvuga ngo ibintu umukobwa niwe hari ibyo umukobwa agura hari n'ibyo umuhungu agura ni ukuvuga muri za nkwano bamukwa hari ibyo umukobwa agomba kugura iby'ibirongoranye agomba kugura umuhungu icyo agura intebe agura n'amatera n'igitanda hanyuma ibindi byose ni umukobwa ubizana muri za nkwano bamukoye ariko abigura ari umuhungu n'umukobwa bumvikanye ntabwo abigura mbere batari bashakana abigura n'abarundi oya n'abarundi mu bisanzwe nuko ariko iyo maze kubona ubuntu agomba gushaka arabikora muri iyo sanse hariho ikindi kintu rero nagomba kubabaza cyanyuma mugira mumbwire ibintu bitatu umunyamurenge witsitso canke original nyabo ntabyonze aratanguye umunyamurenge witsitso ari oje nikiye kintu namumenyerako
bitatu ku mugabo buri wese aravuga bitatu ku mugore reka ntangire buri wese aravuga kandi mudomeko ariko umugabo niwe ugomba kubanza reka ikintu reka mbanzirize ku bagore cyangwa se ku bakobwa ku mudamu ahantu aba ari hose umumenyera ku myambarire akenshi bambara ibitenge bibiri n'ibitambaro mu mutwe n'amaribari icya kabiri abanyamurenge ntibakunda ibintu by'amamekapu ntibakunda kwipora ntabwo usanga nyine abo babikora ni abataye twavuga ko bataye umuco ntabwo abo ngabo bari natire ku banyamurenge noneho ntibakunda ibintu by'amanatire amatentire mekapu zose icya gatatu wenda nko ku umukobwa w'umunyamurenge aho wavuze ku bagore aho navuze ku mugore n'umukobwa gaserameme noneho nko ku umukobwa w'umunyamurenge original taza yambaye ipantaro n'amajipo magufi yambaye acajini yambaye ipantaro cyangwa ngo yambaye ijipo akagaragaza tuvuze aba originale twebwe aba originale none se ko turi pirate nyine abadakora ibyo ni babandi baba baratangiye barataye umuco ariko ku mukobwa ufite umuco wa kinyamurenge sibyo ufite ni bimwe navuga umuco ubangamiye abantu ku by'imyambarire ntawe bihuriye n'iby'ubukizwa nyine ku muco w'abanyamurenge ku mukobwa ufite umuco mwebwe mwagomba kuba mwambara ibitenge namwe nta mukobwa nyine wambaye ipantaro na mini ku mugabo rero umugabo w'umunyamurenge akenshi wamumenyeraga ku nkoni agendana inkoni iyo nkoni ntumbaze niba ari iyo gukubita niba ari iyo kurahira naborozi kuko bafite inka nyinshi ikindi umugabo w'umunyamurenge ufite umuco amapantaro bambaye amapantaro y'amapacanga manini y'amatisi ibyo kuravugaga mu muco wa ruguru kurasa bavuga ati wageze mu mujyi akisanisha n'abanyamugi bazarameza rero yataye umuco reka nyine vuga ikindi cyanyuma cya gatatu ndavuga bitatu navuga umuco icyanyuma ibyo nibyo biri twavuga n'uyu munsi hagezeho ko hari ibintu bamenya ko bikwiye guhinduka kuko abo batama bari muri ya mico ntibadutahura cyangwa ntibabatahura ibyo muri ko murabamwo ukahusanga umukobwa w'umunyamurenge arambara ipantaro arashiga n'iminwa byose icya gatatu ku mugabo w'umunyamurenge agira umuco wo gusuhuzanya wala hari icyo mwongera ko tangira ku bakobwa ikintu wenda navuga kiranga abanyamurenge akenshi ariko ndavuga muri rusange simvuga ibiki n'ibiki abenshi mu banyamurenge urebye bakunda kugira akantu ko guhishira ibintu byabo ntabwo bikunda kuja public nk'abandi tuze umubonye gutyo wahita umenya ngo arahishira gutyo urebye muhuye mu muhanda wabwirwa n'iki ko ari umunyamurenge isura ego bikira mariya nyiri impuhwe isura umuntu aromberwa kubona ejo bundi niba ari umwitike na umusomali neza yataye akanwa nk'umunyamurenge oya nyine ukuntu yari yarangaye umure rata iyo muhuye n'umunyamurenge iyo akwibajijeho cyane ntabwo atinya kukubaza araza akakwegera ese mwana uruwande iyo akubajije ngo umwana uruwande uzihita umenya ko ari umunyamurenge ako kantu ni nk'ibyo kenshi ni nk'ibyo nawe kuvuga gutya ngo uramurebye gusa ngo uhite ubigira mu munota umwe namwe mutubwire njyewe reka mvuge kuri icyo kintu ndavuga ku bagabo nirukanga no ku bagore umubonye gutya umunyamurenge w'umugore abavuze ku bagore barangwa n'imyambarire y'ibitenge ikindi ibi bitavuzwe umugabo w'umunyamurenge arangwa no kwambara isapu isapu nkatwe urabona turacari bato arangwa n'isapu cyane akunda kwambara isapu abo ni abasaza abajene biragoye ko ku mujene ntabwo wapfa kumumenya gutahura mu mivugire hari uburyo tuvuga utandukanye n'abarundi n'abanyarwanda tuvuganye
ndashobora gutandukanya nkavuga ngo n'umunyamurenge wese umunyamurenge hari uburyo twibwirana byarivanze. okay ikindi kandi kumumenya umunyamurenge umubonye reka tuzabikomerezeho gutaha. okay katuzabikomerezeho gutaha ko amasaha Ugende yagiye ubishake. ariko imivugire cyane ujye muganiriye nishobora kugutandukanyiriza ngo uyu n'umunyamurenge wese umunyamurenge yego ugende ushaka ibindi. reka ndabashimire ariko ndabasabe muramutse abanyamurenge, abarundi, abanyarwanda, abakongomani n'abandi bose bumva ururimi rwacu n'abandi banyamahanga yamwe de français ubu bashobora kuvuga ururimi rwacu des américains. Donc abo nose tubashimire tubabwire tuti naho gutaha kandi ibibazo twagiye turabaza birakeneye ko namwe mugira icyo mubivuze ko. Imana ibahezagire bano bose mubona n'abakirisu n'abakizwa kandi tuzogaruka kwa kundi nyene wagira n'igitekerezo zagi ciao ciao.